Good morning, Babu. Yan rabi naka Mike, yan rabi naka Ben Smith. Yan rabi naka. Pero mata ni ngono meurungo da Michael. Yan rabi naka tamata kede, yan rabi naka lube na bat kina China, rabat kina taman ran bat chuko na ngono go stack chuko na traffic. Yan raki binaka to kan raki. Stack chuko na traffic. May traffic rin. Sega auto ko na traffic bat kina traffic bal da kito chuko na tropical climate. Yan do na yan na. Mesema bata na traffic bat kina traffic. Mensa traffic. Nada masarong madani ko. Saya tulad ko na sa dila na singa. May sarili binakto ko na ito singa no ba na singa kata-kata yung batang-bata kundo sa rangayang buong. Yan ba kini? Saya nga Michael isang erong nga na serengori. Yeah. Na sere may na nito koro Ben Smith. May naweni. Saya nga yung klanga na red prawn do loray nga i batulele. Yeah. Kla? Yeah. Ma all the time I living in the digital land, the people, Michael, in the history of the mankind, au klanga na red prawn do loray nga may batulele. Yeah. Iko man nga sinibaw to ko ni mabita ng ano iko may kanag uray valley. Yeah. Kaniya na ura red prawn kag sanga bangon indam-dam to. Kag kaniya sinay na ketena sinibaw to ko na do na singan darula ko nowe ni lereda na buray kya. Naweni. Naweni. Iya, sino naweni? Naweni. Iya. Right man. Iya. Acha, Michael, pada baru to yan to naka very very fascination and amazing. Yeah. Iya. Au sa ronga na may tingalingo na meo naweni may naitahiri. Senga. Naweni may banole. Naweni may banualebu. Sabu-sabu. Oh men, ko na Bari mo naweni. Oh, sini mo naweni. Senga go naweni. Oh, naweni may banualebu. Iyo, sabu-sabu. Oh, sabu-sabu. Iya. Ando na connection bala besar nga batulele ke naitahiri ke ubakan bota bagalele ando na tunnel mbekana. Tongalo mai lestale. Iya. Iyo ngo naweni may sabu-sabu. E chiko na ramo na Tombu, iya. Iba madala taga mana bene na numdo na ilako-lako ni na matangali ka ba. Sabi sa utuni ko nanong daw corona weni may sabu-sabu kaya tanong mo'y na weni. Senga ubekila chiko na red prawn. Okay, Babu, let me start. Si Ivici, kede na koro na sana na banua kede Ivici sa connect chiko. Kepakan do na village sa chiko may banua lebu. Sa do tala na village sa chiko ke biti lebu. Koro sa rawa chiko na connection. Redang na koro na iben may naweni. Sa chiko talanga kina na uran damu. Na uran damu. Totoo taka same in batulele. Red prawn. So kepaka koi ko sa na trace taka na history. There must be a connection between Vatulele and Ben's village in Naweni. Berarti sa chiko kina na uran damu. Koko kila na connection ba ba Ben? Iya. What's the connection? Balik doang na connection don turanga sendo na maram ni batulele row kila row va mau ngai lebu na prawn. Senga ewe. Iya, sarawa. Iya. Senga untuk kilanga irna kevelangin do lago mai ngande mai. Irondo lago serai batulele. Batulele sabi reda na red prawn. Red prawn. Irondo langa here. Iya, niku ako iko mekila na red prawns talanga sa chiko may naweni may sabu-sabu. Sini may munaweni. May naweni sabu-sabu. Areda Ben sa talo na chiko matakalala niku kaya baka sabi lako may naweni sabu-sabu may reda na red prawns lako may tumba. Porto sa chiko na tumbo Sa chiko na tumbo. Time ko sa lako na tourist may lako may tumba na red prawns may naweni. May lako chiko ndo na ngonelewa. Langa na serek, sare da naura sa meke. Bada beke sabi lako yaw tonduan do na ngonelewa talanga belako batike ko yaw. Koi ko sa raw lako to gor sa sige lako may naura. Gor sa sini lang. Gor sa lako may naunga. Gor sa kesa lako bat kena ngonelewa ko. Iya. Ke langa sere yaw. Na sere. Langa taman na sere. Keito ngo marama ni buna, keito mai sarau rambuta. Tumba ye. Tumba ye. Oh, tumba iko sa reda na ura salah may tumba. Sa meke may tumba. Sa meke may tumba. Yo ko sa langa na sere. Ngay kinda lang to lako da ko manor to releviau. Au sa danis to ko like.
Dapat kinangon lewang ko. Kaya na orto na urawa, pero babu na nataman doon dani. Tira sa sinimeles tali. Okay, babu. Gore na italano so na history membaleta na nandoto banua ibichi sa lebu na talano sa chuko ibichi. May kalimatan ningo na may ukilayo binago. Rangotan na sirbango. Kaya pamadala chuko ben. Nito koratan la se pa pero sinraw sini bambota sa rayo sangay bambota sa ranga. Ni sa to ko na chuko ben. Yeah. Now when ni sabu with the red prawn of the in the island blue lagoon. Gore na red prawn may sabu-sabu. Baka naman na red prawn sa chuko na tambang oreda. Ba, maureda na matengali kabang Do go. tali na bunos ako ni tali kirin to na red prawn. Ha. Senga indo tala na prawn go. Go. Reda na mata na korto na Stripe four prawn. boys sa chuko liu. Reda na mata na. Preba, kay lande da ke kona kay mau saranga na em na lori ni tamango. Emblem. Iya. Ada ko may England ko na celebration may England. Sambera chuko ni watch na World Cup. Ha. England di sala ko na semifinal. Reda na celebration. Baba, lebu ni tamata nito demat taka sarangan do na emblem. Ha? Reda dora marama koko sa singi bekila emblem seda ba. Koko sa landa ida kena bonnet ni emblem. Gai luba na nona top ida ke reda. Reda nga na matay rasa-rasa jugo. Iya. Mar tumango live na World Cup kita sarangan. Live na semifinal kita sarangan. Iro tumbut-tumbut la ka sarana ambulance gori. Bahkan dua. Kakak boro-boro na. Lago dake mandare dar. Dua tali. Dua na lewa sa lande da karto. Lande ba na screen. Ni kabor sarana screen. Gosa Kay lande na. mo godengo. Somoy rayo blurry full. Ocia, go salah de kedira. Dua tali tamata. Oci sa go. Emblem sa tamu tu. Masa damage tu ngai laku main na visa. Gori. Au ngai lo masaranga. Isa. Reda na windscreen na emblem sa kaboro keder na bonnet sa kambimbi. Ba, ngai ambulance re binaka. Ngai ochi ngaya. The ambulance was left badly damaged. I reckon I news, eh? Yeah. The ambulance was Was left badly damaged by a red prawn. Ba, Sengay magkali na na bimbini na levo ni ambulance sa tungo ibiti sa koto mo na nito umate nito. Awle nga takanchiko ni sana wini oviti. Iya. Kere do tom kunito bula me kambata na ambulance. Ko sana tini nga ivalimbulan din. Ay red bad gini. Thank you very much, Babu. Thank you very much for your time. We'll see you again next week. Na Babu the meme, na makai na singa ni mataka. Veto koni kay Vodafone. The future is exciting. Ready?